Let's listen to. Orang di pas sampai rezina jual soalnya nonton WhatsApp number kita upload sekali. Sekelainya, jengjaran tomai rasa tuh oh jangan signature kelainya itu jara. Ini media orang hamai Mario, belai paipale hamai Mario. Tahun ini seng tini orang Kirut Nogor, jadi si belesa seng tabung nasi ini je TWF, YTF, main party kawai paidrap, seng board committee, the main party kawai tahun nasi seng orang Kirut Nogor edisi belesa seng tahun sini jeta komite gotong kaya primary komite gotong kaya seng tahun paya kaya paidrap. Tini komite khatani wa lukurok ni besar mana nukjaka kaya mana? Sini lukurok tu seng semua seng agi bos hype tabo hype sini lukurok semua tanca sini 2023 ni bagai sini bubagara no seng jeta pandohana hanai seng jeta sini tanca ni mari ni besingtei sini palbak sini besingtei cinta seng agi bos sajak bubagara bos sajak sini jauh tu iem ro sajak je do or die last fight 2023 election ni bagai do or die mono sini last fight mono sini thiki thang kaisa juddho hisabe seng omono lore khane thangai tongo sini tanca ni mari tei sini palbak sen besingtei Nara komite khat thangpur raga kun jaga rok kebeng mung rok tu kelai kya. Takus jarate jotna seng sini tiprasa 19 tada par jotan thanca kuno kebeng mung nukjagya sini jotna bubagrano ni nahar mungna jotna bubagran nai kul mungno bubagrano ni ideology na hamjaga jotan thanca mario phajak kuno kebeng mung nukjaglia. Lukurong response pusing mana tu no takus jot. Sini lukurong ni response pura 100 to 100% tabuk seng pura ready 2023 ni bagai pura ready jak sini do or die sini thike thang jeta sini kaisa sini bubagra samani sini em rok samani do or die chungaban bagai 2023 ma sini lukurok joton sini thanca tabuk mo par arsigat nong ni andaro tipra mo thasa logi to mo par arsigat no hangkai 24 ramchandra gat jokon uni thangpuro bidan sabha apru nong target bahai nai tabuk se asa to norok oro sini target 100 to 100 chungabo saimano kaham kai sini tiprasa sini pura sini lukurok 19 tada pa lukurok ba sini 24 Ramchandra constituency jotjon tong thanchawa tongo palbak sawa tongo seng lorai khainai 2023 to chini assembly election ni bagai jotno response jo kaham nong tongo seng jeta tini sigjarate seng prai 15 to 16 17 omo haing kana jeta jotto panchayat Ramchandra constituency ni jeta under jeta panchayat tongoni takjarate response to kaham no chini Maharaja Bir Bikram Kishore produk kison mana ko naikol mungbai sini em sar soil ni tuidul mungbai sini respon pura kaham 100% seng target seng jidinai 2023 ni assembly election no ta gunong pana tolap hai ko kubunin pana rok rom tong hai rong nok tam kok kesan nai seng kok kesan mo sung je abono borok je siako sina nangthun seng tabo nuk tong ko bang update sini Facebook WhatsApp Instagram rogo seng muk tongo daily sini hajar so sini thanchani banawa chin thanchan mariwa phai lukorok kaham response riwi tongphayo sini thanchan mariwa joton phai abon bagan chung je asa kayo 23rd assembly election bagai 100% chung sini assembly election no chung jidi nai sini fight chung pai nai tin nang committee khatani on ni logyo sap to sini logyo tongo sini block committee main party ni working president sini sar vikas tai tongo sini vice president sini sar ritesh tai sini YTF Central Committee ni tongo sini jitu tai sini district level ni kobong ang bung sana thalia kobong ma tongo joton 5 borok palbaksa klai samung khai sini response no sung plus sini thanchan mariwa sung kam samung khai ani sini mung kisari ma ani sini mung central body YTF Dhananjay Burma